Muthenya umwe thutha wa mutino wa mwaki gututhuka gicigo-ini gia kwa Mbao Gikomba, onjoria aingi aria mahutitio ni mutino uyu maracaria kana kuri kindu mangihonokia. Mwanake uyu uria tumumenyire na ritwa ria Titus arendagia nguo thoko-ini ino na thutha wa kurwo ni indo ciake ciothe otigagia mukondoro uyu, riu we atuite itua ria gucoka gicagi kwao. Nimeenda ushago, alafu kumetomeka sana huku, naona hakuna maisha huku. So niona wacha nihame niende nikakaa maisha nyumbani. Hivyo tu. Nyumba yako ilikuwa moja zile zimechomeka? Ilikuwa moja. Umepoteza nini? Mattress hata hii ilikuwa imechomeka kidogo. Alafu zingine zikaibiwa. Wao sinajua ziko wapi. Titus no umwe wa aria marigiceirio ni nduma thutha wa indo ciao guthira mwaki-ini ucio, riu matamenye kuria mekurora kana haria mekwambiriria. Aingi ao gugituika marari na nduka cia guthondeka indo cia mbao. Tukwanjia tondu na indo cia kwanjia wira tutire no tuhoire thirikari kwanza ituriho na gututha turora andu makiandikithio guku na tutiui ni andu ni ari kumarariho tondu matwandikithagia arafu aria matukomborithitio ni marigagia na mbeca. Na guku onjoria aya makigagaya uguo, nyumba iria ihutitio ni mwaki ucio irokire gwikirwo arama ya kumomorwo, guku onjoria makiurio matigake ibanda ciao ringi, no handu-ini ha uguo methe kundi kungi gwa kurutira biashara gugituika ati marakite hakuhi na rui. Kwa sasa tumesema kwamba yale majengo yasirudishwe. Kama vile tunavyoona stima imepita pale juu. Ni mahali pia iko karibu kwa mto. So tumeweza kuwaeleza wafanyabiashara wajaribu kutafuta nafasi nyingine ya kufanyia biashara. When the investigations are done, we will make public the report. And if there is any crime that has been committed in the process, we will do follow up the perpetrators of the crime according to the law. Macio magithiaga na mbere, thirikari yanireire ati miri ya aria marakuire ni guthamirio mochari-ini ya Chiromo. Utuiria wa kiria kiracungiririe mwaki ucio no urathii na mbere. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Monica Kagoni.